Gisteraand was daar verskeie voorvalle van geweld en vanoggend is 3 motors aan die brand gesteek. Stakende werkers gaan glo van huis tot huis om mense wat wil werk te intimideer. Voertuie is met klippe bestook. Hierdie vragmotorbestuurder het daarin geslaag om weg te kom. So the group of the people is coming from the bush with the stones. Then they started throwing stones. Die president van AMCU het stakende lede by die Wonderkop stadion by Marikana aangesê om aan te hou staak totdat die mynhuise instem tot die eis van 'n minimumloon van R12.500 per maand. So comrade, I'm regret, I'm not apologetic to say your position, comrade, is correct, comrade. Die 3 groot maatskappye, Anglo American Platinum, Impala Platinum en Lonmin, het reeds gesê om aan AMCU se looneis te voldoen is buite die kwessie. Die maatskappye en AMCU is ook in 'n hofstryd gewikkel oor die maatskappye se strategie om werkers direk te kontak. Vanmiddag het die minister van Polisie en die nasionale polisiekommissaris die gebied besoek en beloof dat opgeleide en toegeruste polisielede sal sorg dat orde gehandhaaf word. For as long as the need is there, it is our duty and responsibility as police to ensure that we escort. When we are satisfied that people can go to work without needing to be escorted, we shall assess and then we can withdraw that service. Die minister het 'n waarskuwing vir AMCU gehad. We must distinguish between the right of workers and the right of everybody to protest, which is enshrined in the Constitution. But we must distinguish that with anarchy. And anarchy is what is not going to be accepted. We will pursue, by all the might we have, those who are involved in criminal acts, whether they disguise as industrial action or what have you. But if you do that and cross the line, we will be on your case. Die vakbond Solidariteit het 'n beroep op die maatskappye en die regering gedoen om baie sterker op te tree teen wetteloosheid. Nou, eerstens was die reg om te staak vandag opgeweeg teenoor die reg om te werk. En ongelukkig weens geweld, intimidasie en waninligting is klomp onskuldige werknemers wat al vir 'n geruime tyd baie swaar kry se reg om te werk weggeneem. En die dilemma wat Solidariteit het is duidelik dat nie net stakende werkers beskerm word nie, maar ook kriminaliteit beskerm word. Daar is nog geen einde in sig vir die staking nie en dit is nie bekend wanneer die partye weer bymekaar sal kom om te onderhandel nie.